Ene Honorable Osei Emmanuel wano aye kane assemblyman edema this year. One more Kodie-Akrofrom ben apeja afija kwa Abere South Mesrin mo ewa sante mantem ne nkoma ene Honorable ebetwe be yodam. Agis waka ye ho ewa Facebook no so akoma 87.9. Wobia wo akwato ne ba ede no atwene ba bia chese sede asem na sia ya awre ho sempa ngura mu onu akwaja kwada no ede na to na enkyeremu no nyina da Honorable nchen ena wanti mi wura woteme nka me ne matiefo ye mo adwom atiefo nyina so yo Honorable ya da se passe waso ye mo anwumre yi asam no hepote ena esi ye na efri bra asam no si ye ene ba pemprempre no amane ebo aba kire nyina no bomode na so mere fa nyina esom ye yo me da se na me tia atiefo nyina me kasa free afia kwa Abere South se de o kan no antemo efro apeja Akrofrom electoral area. No pub 5:30 no. Na boys be 3. Ebe bo mama ne se omo corporate. No mo do mo sa credit so 87.9 Kumasi. Enti yankwana me nkonko hwampa. Me bo anai kokko me ko na se akra ya wo no. Fresher sabe am afon fan cheme. Awosu ani bibia kire se sisi a ne ewo no ewo abofra ne ho a na edi adanse enti ema yanso e gba anan e de no kopie apeja police station ye kwa omo so ye ntentem my report ana ye de call apeja health center omo so share ne kama omo chase na pomudin no se de siti anye se sa de kopie mo 87.9 Kumasi St. Patrick enti no any police for ni nyina ne district assembly for almost share kra ne the fa ho di so no so bai e be kan ho ama de ko kopie mo St. Patrick ni si am no ka say die abofra ne St. Patrick hospital eti abofra ya kan ho aseme ni video no na da Facebook no so wa koma 87.9 na Honorable akura ne say de o kan no ni furuma ni nyina etua so peche ya chese ente yenti akwada no waya ba na be ma na mode ne kopie mo wa ayasabia no wanya be sei na wotwe na abosome no sai na akwada no wanya wo she abofra ne dia na ni furuma kra no na ye ntwa nti hospital ho na omo ye twa ni furuma na abofra no oye 7.5 according to doctors no if you mo hwe wa kra no like I 7.5 kapena ko be 8 nti na pomudin Honorable 7.5 no ni mudro no anase na dodo a wadie no na ye 7.5 na dodo ba se mo ne bosome enso no ko ne nwotwe ni mu okay na se ka ko ye 7 no kana na ko mu 7 na enka na ho den no but according to doctors ni mu ate de nyina ni mu no 7 wonya 8 na one ho heda anye de ko penti nya 9 na obetimi asan aye na ho de betimi agina se de yentimi fa no ko hye machine bi he mo he na ho na se e te de no ko hye machine na me no ka se de abofla ne ho de pa me no ka se o kwa ye doctor sponsor wo from so it is said you can premature na e na mo etie na ebete ase ne time na nso aha na chese one more nti asami si ye udu ani bubua apeja ho no mo na Kodie ne importem ho no ye elia ho na free ananse wo bi na awo akoda ne free be na wa beto na twene importem ho o she se de ye nsu nhwemu kakra ye no oni mu na me no ka sei committee for na mafium hwe wo mo bembe ho ene wo mo a wo mo hu so mo nyem no wo mo so mo no edidi nkomo police for so ayo mo hwemu nti na wo hwe abofra no a on free sa particular place Akrofrom ho me o man for my information say be ko ne twas na penchen ene apeja ho ba bi na bi obi awo ena wo zo abehe da jana to if ma ye no de sana be no ka say omo sha enfri kuna mu e bia obi wo nkwampatem wo ba bi ene bi ati aba be sa de no e dia to sa Akrofrom oba na be ma oyo be ma nice ni tweti akura wo munya ntwai yo yabeda se pa na ye de nkomo yesi na na obokso adi akire man na ebia ye hunu ne maame a
wasa de ho nsam na sa besom yen. Honorable Emmanuel Osei wano ana kanen no ya assemblyman adema de hye wo apeja Kodie-Akrofrom electoral area fija kwa abre mesre no asante mantem hia very bad. Yes, I do in dream.